Joseph Muscat kien jaf illi wara dan kollu kien hemm Keach Kembri. Dan huwa dak illi Jorgen Fenech qal lill-Pulizija fl-istatement tiegħu f'Novembru tal-2019. Statement xokkanti illi ħareġ kif komplet ix-xhieda tal-Ispettur Kert Zara fit-42 jum tal-ġuri dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-Ispettur spjega illi Fenech qal lill-investigaturi illi hemm uħud illi kienu jafu li Keach Kembri kien wara l-qtil filwaqt illi allega li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat ukoll kien jaf bl-involviment tal-ex Chief of Staff tiegħu. Skont dak illi rrakkonta Fenech lill-Pulizija, Muscat saħansitra rid jaċċerta ruħu illi isem Xkembri ma kienx qed jissemma f'affarijiet illi kellhom x'jaqsmu mal-każ. Fenech qal ukoll illi aktar tard reġa' tkellem ma' Muscat dwar l-assassinju waqt il-famuż festin fil-Girigenti. Skont dak illi qal il-Pulizija ma kienx ċert jekk Muscat kienx jaf dwar il-qtil qabel jew sar jaf min kien involut wara li seħħ. Dan apparti li semmaw kollha qaf Kastilja. Jorgen Fenech instama jgħid lill-Pulizija jien lil Keach Kembri kont inqisu ħija, kont inħobbu qisu ħija u kont nipproteġih minn Melvin Tewma u minn kollox. Fenech allegatament qal ukoll li Xkembri kien taħ basket ta' ditta Reebok b'madwar 80,000 euro fi flus kontanti. Skont il-verżjoni tiegħu dawn il-flus kienu għall-assassinju ta' Caruana Galizia. Aktar tard Fenech qal lill-Pulizija li l-verżjoni illi kien ta' fil-bidu kienet kollha miktuba fi skript illi kien ingħatalu minn Keach Kembri u allegatament qal li Xkembri kien qed jgħidlu x'għandu jgħid permezz tat-tabib Adrian Vella. Fenech qal li fil-bidu baqa' ma semmiex lil Xkembri għaliex kien qed jipproteġih, iżda meta nduna li kien qed jiġi tradut beda jgħid dak illi skontu hija l-verità. Skont il-Pulizija, Jorgen Fenech qal li Keach Kembri kien qallu biex isib lil xi ħadd biex jeħles minn Daphne Caruana Galizia u li Tewma kien imbagħad mar volontarjament isib lil min iwettaq il-qtil. Jorgen Fenech qal li Xkembri kien ilu jsemmi lill-ġurnalista mill-2014 u kif kienet kbira l-ħsara li kienet qed tagħmel lill-Gvern tal-Labor u fl-2015 kien qallu li sab lil xi ħadd biex iwettaq il-pjan u Xkembri kien ħallas 30,000 euro. Aktar tard skont Fenech Tewma kien qallu illi hemm bżonn 120,000 għal-qtil. Fenech qal illi prova jwaqqaf il-pjanu li ma rridx ikollu x'jaqsam ma' dawn l-affarijiet. Meta Tewma allegatament qallu li kien diġà ħareġ 30,000 minn butu, Fenech qal li taħ 50,000 euro u insista mal-Pulizija illi ma tagħhomlux biex iwettaq l-qtil imma li ma rridx illi jkollu x'jaqsam mal-pjan. Fenech instema' wkoll jiġħad illi kien involut fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u qal li beda jagħti l-flus lil Tewma għaliex kien qed jibża minnu u beda jirrikattaħ. Huwa qal ukoll illi Tewma kien jgħeddu b'affarijiet differenti u li kien ser jgħidhomlhom aktar il qudiem. Skont Fenech, il-vizzju ta' droga beda mal-allegat teddid minn Melvin Tewma. Fenech allegatament qal ukoll illi Xkembri kien qallu li kien ser jibgħat lil Kenneth Camilleri biex joqtol lil Melvin Tewma. Skont il-verżjoni tiegħu qal li spiċċa ma sar xejn. Il-ġuri ser jissokta l-4 filgħodu.